Pozdrav svima! U našem novom videu predstavit ću vam BR-DTV 202, najpovoljniji zemaljski DVB-T2 receiver. Ovaj digitalni prijemnik podržava besplatne kanale i omogućava vam da uživate u Full HD DVB-T2 televiziji. Sada ćemo pogledati kako izgleda ovaj digitalni prijemnik i koje su njegove mogućnosti. Kao što vidite, u kutiji se nalazi digitalni prijemnik, uputstvo za njegovu upotrebu, instalaciju i povezivanje, daljinski upravljač za lakše upravljanje receiverom i dve alkalne 3A baterije za daljinski upravljač. BR-DVB-T2 je digitalni TV receiver koji vam omogućava da uživate u TV signalu visokog kvaliteta po veoma povoljnoj ceni. Kompatibilan je sa MPEG-2 i MPEG-4, H264 formatima i besplatnim HD TV kanalima. Digitalni TV prijemnik ima HDMI video izlaz za povezivanje sa novijim modelima televizora, kao i SCART video izlaz za povezivanje sa starijim modelima. Tu je i koaksijalni audio izlaz za povezivanje sa audio uređajima i zvučnicima. Zahvaljujući PVR funkciji možete da snimate video sadržaj koji gledate na TV-u. Receiver ima jedan USB izlaz za USB flash memoriju, koja vam omogućava da skladištite snimljeni video sadržaj i da ga potom ponovo reprodukujete. USB 2.0 port je sa PVR funkcijom za snimanje i podrškom za eksterni hard disk do 500 GB. Tu je i RF ulaz izlaz za povezivanje sa antenom. Receiver se preko odgovarajućeg kabla vrlo jednostavno povezuje sa televizorom. Kada ga povežete sa televizorom i antenom, uključite u struju i upalite, pojavit će vam se meni za instalaciju. U nastavku videa pogledajte kako da instalirate receiver na najlakši i najbrži način i uživate u pogodnostima koje vam nudi. Kada uključite receiver, pojavit će vam se glavni meni, gde je potrebno podesiti jezik i odabrati zemlju kako bi prijemnik pronašao domaće kanale. Kada to uradite, onda možete početi pretragu besplatnih kanala i radio stanica. Ako ste dobro povezali antenu na receiver, onda će on pronaći sve dostupne kanale. TV kanale birate na tasterima za gore i dole, a zatim pritiskom na OK ili kucanjem rednog broja TV programa koji želite gledati. Kada izaberete odgovarajući kanal, možete uživati u Full HD televiziji. Ona je već romantično ovako došla, divno odevena. U meniju receivera možete podešavati i TV program, sliku, odnosno format, rezoluciju i ostalo, vršiti pretragu kanala automatski ili ručno, podešavati vreme i mesto, tu su i podešavanja za jezik i titlove, kao i za audio jezik. Zatim podešavanje sistema, odnosno šifre, režima roditeljskog nadzora, ažuriranje softvera, fabrička podešavanja i ostalo. Kao i podešavanja multimedije, gde možete podesiti snimanje multimedijalnih sadržaja i PVR konfiguraciju. Ukoliko želite da obogatite svoj TV program, snimate omiljene serije, filmove ili emisije i da ih potom ponovo reprodukujete, onda je digitalni TV prijemnik nešto što svakako morate imati. BR-DTV 202 vam može pružiti mnoštvo bogatih funkcija po super povoljnoj ceni i zato ga već sada naručite putem linka. Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Uvek smo tu za vas. I na kraju ovog videa ostaje još samo da vas pozdravim i pozovem da nas i dalje pratite jer ćemo se uskoro ponovo družiti. I ne zaboravite da nam lajkujete video ukoliko vam se dopada. Uživajte do sledećeg viđenja.